पाउचेदी युम्फम ओइबा मरु ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी गोविंदास ना बीजेपी दा करिगे यारोपनो असम की सब मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा की लोइना भी इम्फाल दा लाकलम लिबना करिगिनो इरोन नोंग दा करी इबिरप्पा माइबम दानबेर ngarang numit jonglakpada New Delhi की 6A DDU मार्क दा लेबा बीजेपी की नेशनल हेडक्वार्टर ऑफिशियल ओइना पार्टी एसिदा यावबा अमसुंग तरबना उपगे थौरम पांगथोख्रबा गोविंदास कोंथौजमना करिगिदमक बीजेपी दा यावरक्लिबनो हाबेसिगी चपचापा मरम सिंह मागना जुलाई 13 लिसिंग अनी कुनमाथोय दा एमपीसीसी की प्रेसिडेंट ओरंबदगी एआईसीसी दा फमसिदगी तोकपगे चेरोल पिसिन के बदमितगी खोंगल लेरकिबा पाउसी असिना मागना बीजेपी दा जाउसिलपगी चपचापा मरम सिंह फांगबंगमले मणिपुर की पॉलिटिक्स दा थोकिबा मसक नाइबा होंगबसिंग के बरुंगदा अमु ओरबा हंदके गोविंदास कोंथौजमना लौरक्लिबा फिरेप अमसुंग मसिगे मतुंग इना थांगलक्लिबा खोंगथांगसिंग असिगी मरमदा पाउसे असिना फंगलक्किबा रिपोर्टसिंगना हाई महाकुमजा लिसिंग अमका चांपन मरफु मंगादगी एमपीसीसी के मेंबर ओरक्किबने अदोगा मेंबर ओइना सही तरेट लेरक्लबा मतुंग कुमजा लिसिंग अमका चांपन मरफुद्रानी थोइदगे एमपीसीसी की एक्टिव मेंबर अमुक ओरक्बगा इरोइना थांगना सही लिसिंग अमका चांपन मरफुद्रा हुमदोइदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस कमिटी के प्रेसिडेंट ओरक्किबने अदुगा कुमजा लिसिंग अमगा चांपन मरफुद्रा मंगादा पांगथोकिबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन दा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की ओइना अमतंगारबा कांग्रेस एमएलए ओइना महक 26 बिष्णुपुर एसी दगी माइपालखिबने इलेक्शन अदुदगी हौरक्लदुना महक कुमजा लिसिंग अनि तरागा तरेता पांगथोकिबा हौजिकसु मपुनसि लेरिबा तरामाथोय सुबा असेंबली इलेक्शन फावबा माइपाक्तोना लाखिबने अदुमाइनमक ममांग तक्ता महना कांग्रेस एमएलए ओइना माइपाक्लाबा मतुंगदा मिनिस्टर ओइदाबा थेंखांग कया याउख्रबसु रूलिंग पार्टी दा अदुमुक लैखिबना बिष्णुपुर एसी की महक मियाम अमसों एसी असिगी ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की माइकेदगी एसी असिगी मतमतमगी मतुंगिना पांगथोके खनबा थबक थौरमसिंग चेना पंदना पांगथोक ngablaखे मसिना मरम ओइरदुना मिनिस्टर ओइखिदबा टाम याउख्रगसु रूलिंग पार्टी दा लैखिबना बिष्णुपुर एसी की ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की थौपुबसिंग अमसों महक वर्कर अमदे मियामना थोइदोकना मनिंग थोंगदबा अमदि निंगबा कनिहाय ओइबा फिवमसिंग भयौनखिदे अदमोइनमक तरागा मथोय सुबा स्टेट असेंबली इलेक्शन दा माइ पाकलागसु बीजेपी न लुसिंगबा पार्टी सिंग लेगा अप लिंखिबदगे माखा हौजिक फावबकी सांगलबा सही मरी मखाइरुम की मतमसे ऑपोजिशन एमएलए ओइदुना लेरखे मसिदगी बिष्णुपुर ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की थौपुब सिंह माके वर्कर्स सिंह अमसुंग वोटर सिंह मफम मतंगा मरी लेनबा मियाम की सखो थौरांग सिंह पांगथोकलिंगलकपदा अचौबा खुरौ क्या मै उनखे मरम सिंह असिदगी गोविंदास कोंथौजमना दिसंबर 2020 दगी एमपीसीसी के प्रेसिडेंट ओरक्लबा फावदा बिष्णुपुर ब्लॉक कांग्रेस की थौपुब सिंह अमसुंग भाकिनी हाइदो लैरिबा मियाम पेंथोकतुना लैबा ngamkide मरम सिंह असिना जुलाई 4 2019 दा बिष्णुपुर ब्लॉक कांग्रेस कमिटी के सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन की माइकेदगी सर्कुलर अमा थोके सर्कुलर नंबर 03 BBCCM02 अदोगी मतुंगिना मणिपुर ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की ऑफिस बियरर सिंह ग्राम पंचायत होंगी प्रधान सिंह अमसुंग हौजिकना 26 बिष्णुपुर एसी की अपुनबा पोलिंग स्टेशन निफुगा माथोय छुरे हायरगसो सर्कुलर अदुदा पोलिंग यूनिट निफु की प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सिंह ओइबा जॉइंट मीटिंग अमा जुलाई तारा माथोय के अयुक पुंग निपान मखाइदा गोविंदास कोंथौजमका लोइना पांगथोकनी हायना खंगनखे मीटिंग अदुदा खनागनी हाइखिबा एजेंडा ना प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ इंडिया मणिपुर अमसुंग बिष्णुपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हाइबासने पाउसे असिना मखाताना फंगबा रिपोर्ट की मतुंग इना बीबीसीसी की ऑफिस असी गोविंदास कोंथौजम की युमदा ओइबने हायरे लोइना आरबा सर्कुलर अदकी मतुंग इना एसी असी की पोलिंग यूनिट निफु की प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सिंह लोइनमक सरुक जादुन मिफम पांगथोके अदुमैनमक मिफम अदुदा सरुक याकिबा बीबीसीसी की पोलिंग यूनिट सिंह की मकोक थोंबा लुसिंगबा प्रेसिडेंट अमसुंग सेक्रेटरी सिंह की माइकेदगे मापो कांग्रेस तादोक्तुना बीजेपी दा यावरो हाइबके आयापमक पीतुना मिफम अदुदा फोन पुथोक्तुना खन्नाखिद्रबसो एसीसी दा महगना ऑपोजिशन एमएलए ओइना लेरकपदगी बीबीसीसी की पोलिंग यूनिट सिंगे प्रेसिडेंट अमसुंग सेक्रेटरी ने सिंहबदा गवर्नमेंट के मरी लेनाबा ऑफिसर मचा अमदा फावबा एसी असिगी मियाम की थबक थौरम सिंगा मरी लेना करिगंबो वफम अमा हायरबा मतमदा फावबा निंगथि दवाइना ताबिद्रे पोलिंग यूनिट सिंगी लुसिंग बसिना मखोइना मखोइगी पोलिंग सिंगदा लैरिबा मियाम की दमक पाइखत निंगबा थबक थौरम सिंग लैरबसु पाइखत पकमद्रे हायबो वफम मयाम खनरखे अदुक मयोंग नरकलिबा फियम सिंग असिगा मरी लेना गोविंदास कोंथौजमदा महकी ओइबो क्वारिप अमा एसी असिगी दमक अदुगा बीबीसीसी की लुसिंग बसिंग दमक यंगलगा लौनरबो वफम पुखलाखि हायरे मेफम अदुदा सरुक याखिबसिना कांथों नरकपो वफम सिंह अदु अमना आउदोरपदा अमरी येटपगी वफम याउदना अमनबो अफबा अहोनबा अमगिदमक पुखलकलबदी हाइदुना वहाई कारण चंचिनदुना
sayet khuen balai kide mifam aduda saruk yakiba MPCC ki maruiba phampuba mihoina phawba makhoi oiba comment pikide adubo Govindas masamak nadi mifam aduda mahakti hojik MPCC ki president oiri aiba galoinana AICC ki makuk thongba lusingba Rahul Gandhi unaruraga halakpada ngaire mayamna phongdorak liba wafam asigi matangda khantanaba ki matam khara pebinaba aijaki aire Nakalabaromda pauzi asina khomjilakpa report singi madung Chanda Bisnupur AC ki oina border khwaidik yamna leiriba Ningthaukhongda BJP ki intending candidate oigani haiba retired IAS officer amana campaign hogolakpa Ningthaukhong maktada RSS ki office amalaiba Ningthaukhong gi yauna Bisnupur gi amba miyam amasu Govindas konthobjangi border sina RSS ta yauba natragaso samnaba miyosing oirakpana mathangi taragani thoichuba state assembly mikalladi hariba RSS की वकलोन चेन भोटर सिंह से नाथोक्तुना बीजेपी की मिरेप्ता भोट पीखिगद्रा आइबगी असौबा वफम अमस लैरखे आइरे असिगुम्बा फिबम सिंह असि मिफम अदुदा सरुक याकिब सिंह मैकैदगे पोखनरक्लबसु गोविंदास मसाम अन कांग्रेस दगी तोगलगा बीजेपी दा यावरगनि आइबो वफम नखै सेंना फोंदोकलमखिदे अदोबा महाकिनी आइदुन लैरिबा मरुइबा मियोय सिंह अमसुंग भोटर सिंह की प्रेशर दगी महाक मीटिंग अदो जुलाई 13 लिसिंग अनि कुनमथोय दा पांगथोकलबा मतुंग नमित तरुकनि चोनथरगा Julai taraga tarita AICC da MPCC ki president oibada ki tokpa ki jarol pisin ke bane mana firibasi larukpada matam ke ki mamang tagi bhakna ma ka nangna loina rakhiba housing Assam ki BJP ki chief minister oiba Himanta Biswa Sarma su asobu thodang lokhi bagi report phangke haibaga tawbaga MPCC ki president phamda ki toktoklaba Govindas konthobjana Imphal da halaklam laga assembly da MLA oibada ki tokpa amaso Congress ki primary membership tagi tokpa ki jaron pisim laba matong Julai kontra lising ani kun mathoi da Delhi ki damak Imphal thado ki banamit tugi mathangi namit Julai kontra ga mathoi lising ani kun mathoi da Assam ki minister Himanta Biswa Sarma ki loina bi Renika Buyan Sarma Imphal da laklam ke mana mafam asida leiringa da Imphal ki mafam bada Govindas konthaujangi imungi mioi amaku unadun aset pa wari sana khibra aiba ku wafam su leire Assam ki minister ki loina bi adu Julai kontra ga mathoi da minister N Binan ga loina na Delhi ki damak Imphal thadok tengay ki mamangda BJP Manipur Pradesh ki president SR Dhalolu Jingba party ki thaupuba sing Imphal airport of Pau Thindok Langkebane Amaromdana Govindas na Delhi ki damak Imphal thadok ki matamda mahakanak na pradhan ama amsung polling unit sing ki maraktagi lusingba kharga suloina na satki aiba report phangke adok ngarang BJP ki national leader sing ki marungdagi Manipur ki in charge Samit Vatrana lusingba khutpu aman oklaba matungda party asigi national president Jebina da Pauba Unakraba Govindas konthokjam da BJP ki maikai de minister ki pham ama pirak kadra natragana pirak loitra aiba ki matang danga sin numidang phauba phangke ba report ki matungina de Govindas masap na mahaki naknaba musing de karigamba minister ki pham lawrugade man handak thanglak liba khongthang sing asi minister pamba ki dabak ta khragane warabasu wana mathang ki election phauba da mahaki AC asi ki musing ge khangminaraga anoba mikhal adu da nakhai sengna BJP ki elected member oina lak laba matungda Miyam ki damak thabak tawna na bhona bana sungani aiba wafam phangdoragi aire adawa mahaki wafam asi 26 Bisnupur AC ki mahaki haksin ba workers sing amadi voter sing na yadre magi fire badu hongdoklaga BJP ki national leader sing na jaliba forum adu ki matungina minister ge pham lawna na bataksin balaike amaramda ngarang BJP ki national leader sing na okraba mahak kaidongwai halakada ge aidona angkiba uhang amagi pakum dade minister ki pham lawda ki wafam asi party ki national leader sing ngasi Nongmani sita lekai taram laba matung da soidan thorak lagani aina komlake maka tarakpa atopa pau amadana central China da isauna sian kiba mi masing chom sumna ani sukhre yangkai thiba phangdre haukiba namit khani asida nong leptana chubadagi central China da thokiba ising isauna maram oiraga laiba kasida sian kiba apunba mi masing chom sumna ani suankre aduga kaya amana thiba phangdala leiri an official sinanga si pongdorakle Henan province ki konung Zongzo de isang na maram oraga punamiyo chani marfudrani to chen kre aduga nifuga tare thiba phangda lairi ana provincial government na phongdora kiba loidana kaya amna bus subway train amadi underground talent sing dagi thorak pangam dana laire manungda thorak pangam dana lairi ba miyo sing adu athuba matam da lokthok pangam drabade khudong thiba kaya thorak pa yabagi akiba lai rescue workers sing nasu yamna kanna mi kan bagi thabak chathari adumoinamak Laikom lainang sing na pumjin kiba mafam tadi mi kan bagi thabak changchin bada kodong chataba karma khaidi adumak mayongnare isawasi ga mari lainana jengjo gi mayor hong na phongtora kibada underground car parking da miyo kontraga mapan sidun lairamba ahan bagi oina thengna ke madugi matung car tunnel amada miyo taruk sidun lairamba thengna ke
ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯊꯥꯒꯤ ꯇꯔꯥꯒ ꯇꯔꯦꯠꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯆꯩꯅꯥꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯆꯥꯎ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯦꯟꯁ꯭ꯂꯥꯏꯗ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯖꯨꯝ 6,000 ꯔꯣꯝ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ 16 ꯍꯦꯟꯕꯗ ꯏꯆꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯆꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯦꯅꯥꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁ ꯈꯛꯇꯗ ꯄꯨꯟꯅ $8 ꯕꯤꯂꯤꯌꯟ 8.2 ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯤ ꯀꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯊꯦꯡꯊꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯍꯨꯝꯗꯖꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ BBC Aranba Pau Sandopa Company Amri Ana Yamna Tina Saiki Bagaloina Miamda Aranba Pau Kia Sandokton journalist in Gitak and Danaba Foreign Many Biadia sing the Honore Anamaral Siki Pasulai Kravane Myanmar da Ladyba Awaba Taraba Mitay Singidamak Tengbang Niragle Myanmar da Kundariba Mitay is in Inau Kaya Langi Zaiteng Nangliga Serekta COVID-19 Gisafuna Yamna Kanda Kudong Tibanangale Asumna Awaba Taraba Mitay Sing Asigi Pibam social media Kutang the Teng Nabadanatana Makoina acting na mating ni Rekliba as the Lamdam Sigi Pusel Chauba Kanagumbas na mating pang bining lebade. Indo-Myanmar Border Traders Union ki kutang da pang bayagan aina Traders Union asin na serol amada pang doragle. Aduga mafamadu da lady ba mitay singkita magta medical item export to ba yana na ba Myanmar gate number 1 amadi 2 asi one way da hang na ba yana ba Manipur government gate deputy secretary hom na so aya ba pere aire. Maramaduna Indo-Myanmar Border Traders Union na angamba tengbang Takinaba Atuba Torang Amalokale. Tarangasiki Makada is in Nausin Matang Pangpin, Nabagi Damakta Impalgi Babupara. Telephone Babanki Mayok Nabadale by Indo-Myanmar Border Traders Union Office Tana Dragana. Mobile number 9436022724 Amade. 8837417270 Asida Pau. Pauraglaga Sale Oina Matang Pangpini Basing the Traders Union Asiki Bank account number 048405 000803 IFSC code PUNB 0048420 Punjab National Bank Pauna Bazar branch na mateng bibiyo asigumba awaba tarabasing de tengbang biba miyoy bagi athoiba lonchat ni khana Myanmar ge sin inaw sing bhot chilaga Indo-Myanmar Border Traders Union mateng ni bane haire Nagalamrom da Imphal turen da lukhibadagi thiba khangdre Ngarang numidang waram pung mangarom tabada Imphal turen ki Airland hatta golapati mapada sahi kun mari ginupa amaluk kibadagi thiba khangdre thiba khangda lairiba miyoy aduki maming MD Faris Khan apokpa MD Islamuddin kawe maksa sangai yumpham dagi laklaga hojen imung manung ka loina porompat police station na konba Airland hatta golapati da asan da jum amada leibane press na phangba pawda Faris Khan mamana ba singal loina Airland mapage Imphal turen mapan gi lapakta sanaduna lairingai da Imphal East ki police team amana curfew thugai ba miosing mayumda sangnanaba loud speaker sin naduna louduna lakpada phuragani ki badaki Imphal turen da song thaki badagi ising da lakchan ki bani aire SDRF Manipur Fire Service State Police ki persons in Nagarang numidang waram dagi hauda akan ba mongda turen manung da thibagi thabak sa tharabusu pawasi report to ko phawadi thiba khangdre kar kenel da tasin bada ahum sire ani mafam khangdre Rajasthan ki Hanumangarh district ta car ama Indira Gandhi Canal da tasin badagi imung amagi miyoy ahum sikre amade atopa ni na mafam khangdan lairi aina police na kasi pongdokre police officer man phongdorak pamatungina thaudok adu ngarang nobidang waram Hanumangarh police station ki manung chana laiba Ranjitpur khunbanak ta thokibane manhai ki car adu da Haris Sahinifu mahaki loinabe suman sahi kuntraga taruk masanupi Minakshi sahi taraga mari masanupa Manis sahi taret amasung mataima manju sahi kuntraga taruk Makoy sing asi tuwang kibane hause kenel adudagi suman Minakshi amasung manjugi haksang phangle adubo Haris amasung Manisti hause sumapam kanggan lairi aina official duna phongdorakle mayang Imphal Bengun gi gengrep ta hatok bi khrabi ki imung da lupa lak taret khosinakre mamang sai gi September ani gi ayuk angan bada miyoy marina nungsi aitana gengrep tawduna mayang Imphal kendrage manung chana leba Bengun loko ki lobuk amada gyan mang hondok pirambadage Rems da pukatuna laikan naraba matung da laiki drabi nupi masa amaki imung da Manipur lengak na compensation oin da lupa lak taret ko sinakre ngasi Manipur gi minister nongtombam birhanda sen pamadu mai Imphal kendra gi MLA su wariba Manipur legislative assembly gi deputy speaker kongkham Robindra nupi masa adu gi imung da khosinage bane ngasi mai Imphal Bengal local community hall da pangthokiba asampat thorom amada compensation ki sen pamadu laiki drabi nupi masa adu gi imung manu gi mioi sing da deputy speaker Robindrona khosinaduna phongdokibada nupi oibi ki punsibo karisu leitana khanduna gengrep tawduna hatokiba thokaningda ba thawdok ase Manipur da amuk hanna thokta ba waisano thawdok ase jamna nungaitaba amadi mipum khudimaki wakalonda aki tujungba pokhan ba thawdok amane laibak thiba thawdok adugi matungda hausik leirba lenghak asigi
Chief Minister N Birena Thodok adu chenaba miyoi athoba matamda phaduna ain gi oiba phangpam thokpa sairak phangane loina da laiki drabigi imung manung da compensation pigani aina law thoki bane atopa pau amadana ex MLA gi machanupa da nomai kaptona attack tawkhre Bihar gi Bang district da Rashtriya Janata Dal gi MLA oiki ba amagi machanupa nomai na kaptona attack tawkhre an official mana phangdorakle Katoria da gi kaba hanaki MLA Bola Jadab gi machanupa Praful San Jadab nomai sing mitta nomai na kapke bane thawdogadu Praful na kusmaha block taki bouncy da halakpada thoki bane mahakpo mahuwaran Javra Beles ka naknaba mafam amada khulai pai ba masak khangda ba miyosina thatki amasong mangoda nongwai maru ahum caption ki haire nongwai maru ahum dogi manungda amada Jadab ki ningjol da pankhe thawdogadu ki matungda attacker sing adu amambagi khutong chaba lawrak mafam adu da ki nantok tona chenke victim masapakna thawdog adu phone tawduna mapada khangan ke ngaki manungda supporter ki hamaram mafam aduda sangsalakhi baga loina na mahakpo khudakta hospitalized tawkhe Police Constable ki matam sangdokle July taraga mari lising ani kunmathoida Police Constable Male Civil 2021 ki post ani umpu logna nabaki damak PSQ ki maike gi thokiba notification aduna candidate singna mari dindaba employment action sing the form submit tawbagi aroiba matam August ahum oigani aikiba adu lockdown amadi curfew ni singba covid ki section thorang sing lokalakliba asina maram oiradun August tara Lisingani kunmathoi phauba sangdokle aire Maragasida tha asigi tara phauba curfew sangdokkhre state asida COVID-19 ke positive case ase numit kharni asida antharaklabaso makhata na section ningai oibana tha asigi tara phauba total curfew sangdokkhre aroibida content sing asigi mar oiba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yangbiri bopana pathaga sari channel asina tomda kanarabadi Subscribe to be diversion subscribe to be like and share to so copy no pramakpo amuka na thagasari